ऐतिहासिक नाप सांस्कृतिक रूप महत्व जागो देवा बस्ती यलया खोना दे दश थे थुक्सिन सिकाली दय जात्रा जुगुदु कौलाथु पञ्चमी खुनु खोना विधिवत पूजा याना द्ययात चाने सिकाली खेले बिजाकु गुखा चाने हे भेलु द्य नाप द्य खत कोबिया सिकाली खेले यंका होम या गुखा होम या इले खोनाया सुंगु गुठी पाके छम छम दुगु बलि बिगु चलन्दु अबले खोनाया मूल प्याख कथ नाला तगु द्य प्याख न लुइकीगु परम्परा दु जिनप्य मध्यपि सत्यकुमार हनुमान गणेद्य कुमार रुद्रायणी कुमारी ब्रह्मायणी वैष्णवी इन्द्रायणी बाराही काली महालक्ष्मी व महादेय ख्वापा पुना प्याख लुइकीगु परम्परा दु सिकाली खेले द्यल हुँ वाके गुतका तीन हुइगुन याइगु ख
माया लिपा सोपिन्त प्रसाद कथा जा होलीगु चलन्दु तुगु कथा सिकाली खेले जात्रा कोचा ढुङ्गा शनिले सिकाली द्य नाप द्य यख व भेलु द्य कुबिया बस्ती बिजाका खोना दिए चाहिका पूजा याइगु ख अथे बस्ती चाहिला पूजा कागुचोले ट्रे लाची लिसे कुइ लाची न हकन दियल हो बाकी गुदका 3 दुईटा इन्कु गुख रत्न मल्लया इलसे सुरुजुको थासन वया न्यहे अन भेलु अर्थात वैलद्य जात्रा जुइथुको जनश्रुति दु या कोने लागा पचले आजुया जात्रा जुइगु यही इले खोना न जात्रा जुइगु जुया खोना व कोने लागा दतुई तस्क हे सतीगु स्वापु दुरका थागु या खोनाया मुद्य कथा हना विच्रोम रुद्रायनी माजुया द्यप्याख दक्षिण निग हुइकेको चलन्दु नापा खुसी कौलाथो तृतीय खुनुसे अष्टमी खुनु तक्क हुइकेको खासा कार्तिक पुनि खुनु निक खुसी हुइकेको खा